O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mā lole soifua manuia, alo mai o tā lala Radio Samoa. I tala tomua o tae au. Le fia ave ta avale wo whaaleanga ino o lātou sā, o nei leanga le penisini iwa valu o le pamu penisini a le BB I o taki I Kapiti Coast. O le wata utino le la lale nei a le BP na whaatama ia, le penisini iwa valu na utu I le pamu penisini I o taki, ma o ta avale na utu I le vao leitu lai fitu, a nga I le tolu I le awa uli o le asolua, lea na whaaleanga inai. Mo le maule to atelo ave ta avale na a fia I tala le One News, Whaate ia I le leanga whaafua sei, ma peye feto I le alu I le whaato a umo na utu. O nisa moli maue whaapea, e toe siaki moli atu o le tiso. E le o mawhaiona whaamaunia mai e le pā mo le BP po o le asa o le mea na tupu, a e pe whaafewhea fo ona whaatama ia le penisini I wavalu. E o lava fo I le taimi na whaato a ilo ai. E iai nisi o toe moli mau I lunga le social media I le fia e toe fo I atu le pamu penisini. A e whinau mai e le oso lātou whaatamala. O le asolua na tupu ai, a o le asona nafi le ana whaato e sei le pūlenga I tangata a fia. E le o fia ai ngā Admori au kilani saute le fuafuanga o le a whaatu ai le solar farm I lo lātou pitonu. Se fulu valu afe solar panels o lo fuafua le Kenny Admori Limited. E whaapipi I lungo le se fulu tolu eka I Admori saute au kilani. O se pisinisi wa mai atalia le Council Resource Consent e whai ai. Ma o le aso sfulu tolo le masina nei lea na talia ai wha moe e a mata ngā luenga I le o ngā totono le tausanga nei lava. E nei fuafuanga uma, e le o fia iei ai ngā tua oi, ona o le ai o se avanua na tāpa ai so lātou fina ngalo, ma o le whai ai o le pisinisi lea vaengo Admore o le apuni ti ai le va ai le mata ngō fio le si o manga. E tolu se lau tangata wa sainia le tuse te e nai lea ngā luenga tele. I le taimi nei, o lea e na o le 5 solar farm si totonu a New Zealand. Wa whaatalo sanga ina se fesoa soani le malo se ia lofa mai lea a fia so o fe malanga inga trains au kilani. O lera toi tau fia fo I fe malanga inga trains au kilani le tai au na nafi, ma na tuua ia I whaapea mafua I le whaale tono mo li whaailoilo lo whaatonu tonu ai fewa inga trains. Ua talo sanga ima le Public Transport Users Association a ngā le malo, e alofa mai e whaia se ilo ngai le awala o loo pūle ai trains au kilani lea na a mata mai lava le nei tausanga o whaatu wai pēle ai fo ini malanga. I le vao Januari lo na aso 15 ma le aso 2 o Februari e a fe tolu se lauma le tolu whai ngā malanga trains le tau nui au kilani. Tusa leo wa whaatoluina le mawalunga pe a whaatu sai tausanga wa mawai. O le vai aso tālu ai, na whai mai ai le Auckland Transport o le alunga lava lea o le ai le nei masina wha asolo atu le masino mati. E fitu ta avale au fiai ta avale anangata na alu umai le mui au kilani. O le fale ta avale wa mu o le fale whai el pisinisi ta avale se tasi o whai pisinisi o ne hanga, ma e whaafetaia e le ia a fiai mo lo lato fale le pipi I whaatasi ma le fale wa mu. Ripotia le herodo ta avale wa mu e au fiai ma BMWs ma e le aisa ta avale e inisiua. Le aisa soifua na a fiai le mu le nei na o le ali I whai pisinisi na mu lona a au a o tau ma whai e lavia I mailana ta I whau. Wha matalaina e ainga tua oi le maa losi o le manongi mea mu wha ape o le manongi o lo susunu aini pepa I ila. Ma o lena tupa tu whai le emergency services o kesene mo le puipuinga o tangata tua oi. Matala wha ai u, o lea fwoi watoi tu atu I tua le tatala ino le supermarket le countdown I sauti o Dunedin, a o whai ai pea so iso enga. O le so lena tu umai ia I toi tatalai whai toto o le whale o loa, peitai, mai le pūlenga o lo o mata I tu pea awala o puipuinga wa whai nei. Ta ua mai o lena toi maa ua wha amoengo I sumu I puipui o le whale o loa, ma o ni wha amoenga tu wai, e le o yeini wha amauninga I loa ai o lo o wha awhaile le pea nisi I sumu I le taimi nei. Wato e whaato e seile pūlenga I pā anga a fia ma a o taulai umai le wha mua le Woolworth I le whale o loa le nei Dunedin, o le a fo I wā sia e suisi nia whale o loa umai totono New Zealand, wha amoe e wha amai a ilia so. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.